kancane. So mina ngiyibuka lento ke ingaphezulu kokuba siyolwela ingane nabantu besifazane abahlukunyezwayo. Ine-racism phakathi lento le. Kimina mina ngibona kuyithuba eligcwele lokuthi South Africa sihlangane siyohlangana khona lapha kule matateli yakhona or nasema constitutional court senze sure ukuthi South Africa senyakaza siveze ilaka lethu against white people because eAfrica Forum le defender lamanyala enzekile is the one ehambe yaphesheya yayothi yahlukunyezwa la eSouth Africa. Yona qala isizo defender ukuhlukunyezwa komuntu omnyama idefend umuntu wayo omhlophe. So this is a chance to expose iAfrica Forum ize ibhenwe ingabi khona eSouth Africa ngoba isidingo sayo asikho.